أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بندراب سيلا مسيبة تدوبة مسيبة من جولبة sikki ala en garti e naafilaji meɗen lewru korka eko kalten ko noon tugdiɗen koye deftere wiyetende awnul ulama ussalihina walla awnul ulama issalihina, ballal anduɓe moƴƴuɓe. deftere nde ko noon wiyete tongode 99 ko kaltanande koko toon tawete wonande jiɗɗo yiide ɗum. sikki ala hande ko jofde jeetati ene ñalli jeeɗiɗi ene jofi jeetati. yusalli raka'atayni yaqra'u fi kulli raka'atin bi ummil qur'ani wa qul huwa allahu ahad isnatay asarata marratan wal ma'uzatayni isnatay asarata marratan wa yaqra'u hadha ad-du'a ba'da as-salam. allahumma arzuqni fihi rahmatal aytami wa it'ami da'ami wa ifsa'i salami warzuqni fihi suhbatal kirami wa mujanabatal li'ami bi dawlika ya amalal amilina. sikki ala mbiɗen ko ene ñalli jeeɗiɗi ene jufi jeetati, juulete ko darɗe ɗiɗi. darnde fof ene jange fatiha lawol gotol, qul huwa allahu ahad laabi 12, qul a'udhu bi rabbil falaqi laabi 12, qul a'udhu bi rabbin nasi laabi 12. sa gayni janga duwaw mo kalden ɗo o so tawi aɗa wawi, so tawi a wawa janga duwaw mo mbawɗa fof. sikki ala eɗen ciftina bandiraɓe noon naafilaji ɗi wona alay sago tan ma mbaɗa ala, ko hunde tan yiɗade, ko moƴƴere ene hen. ɗum noon ko jiɗɗo waɗa mo yiɗa fof ene wawi wasde wadde. saɗa jogui naafilaji goɗɗi aɗa wawi wadde, sa yiɗi kadi mbaɗaɗi ha gayna mbaɗa naafi pawa hen naafilaji maɗa goɗɗi ɗi. sa yiɗi mbaɗa naafilaji ma goɗɗi ɗi ha gayna pawa hen ɗiɗo naafilaji. e ko Allah woni moƴƴo, ko Allah woni gando, ko Allah woni pewɗo pewnowo. yo hollu en lawol pewal o rewna en hen. koko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane. on jarama. assalamu aleykum wa rahmatullah. on calminama, on juurama, on ñagama duwa, on ñagama yafuya, on neldama duwa, on jafama to banggue men ga. en calmini en juurima dendagal mo tongode mum taweteɗo e galle he, debbo e gorko, suka e mawɗo, en limtira inde so en limti inde de woda hen ko goppuɗen. en ñaguima duwaw, en neldi duwaw. en calmini foof, en juurima foof, en ñaguima duwaw foof, en neldi duwaw foof, en ñaganima foof Allah moƴƴere, en ñaguima foof kadi ne ñagonto en Allah moƴƴere. yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara, enen e dendagal bandiraɓe julɓe foof. sikki ala en gardini salminandu noon mawɗo galle o. en dewni hen ko rewi hen ko ha yettiɗo ɓurɗo famɗude o walla cakkitiɗo nadde o. en calmini kadi dendagal sernaɓe e almuɓe taweteɓe ɗo e galle he. en gardini salminandu mawɗo seremɓe o ha yetti ɓurɗo famɗude almuɓe o. ɓuuri famɗude almuɓe e noon ko enen haaloɓe ɓe. kadi en ñaguima noon yafuya no fewi no fewi no fewi, saabu eɗen joguino aada walla eɗen gadodirno e galle o. so tawi lewru korka ndu darima eɗen mbaɗa bindande ñalngu yo e ñalngu. e kono alhamdulillahi rabbil alamina ene sella noon hikka en dañirani no jiɗirɗen ni. neɗɗo wona ko yiiɗi ko dañata, koko dañi ko tan ɓamata. en belama Allah e golle muɗum, ko gantoji aduna ɗi tan, kono kam ene sella. eɗen jogui gantoji aduna tan paaliɗi ɗum, kono kam ene sella. e sikki ala en mbi alhamdulillahi rabbil alamina. korka ka darima en e dow jaam, en puɗɗorima bisimillahi rrahmani rrahim. yo Allah hokku en timminirde alhamdulillahi rabbil alamina. kadi kala ko mbawɗen rewde hen Allah jaɓana en.
kala ko mbawɗen gollude hen e moƴƴere gila e farillaji ha e nafilaji ha e sadakeji ha e duwowuji ha e jangugol alqur'ana ko mbawɗen wadde hen foof enen julɓeɓe foof noon Allah jaɓana en kala kadi ko wawi ferguitede e nder mayru kadi Allah yaafo en yo Allah hokku en kadi tawede korkaji kewɗi 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 o jaɓana en ɓennuɗi ɗi e paaɗi ardi ɗi foof enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe foof en mbi aljuma moƴƴo malaɗo yo Allah hokku en tawede aljumaji kewɗi taw ko jaɓaɗi ɓennuɗi e paaɗi ardi ɗi ko ndewɗen hen Allah hewde famdude foof Allah jaɓan en ko taariɗen Allah yaafo en ko ñaguiɗen Allah e moƴƴere ko duwiɗen e moƴƴere Allah waɗana en ko molden e worode jayiyaji Allah danda en enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe foof mbi yo Allah yurmo yaafo mayɓe men e mayɓe julɓe foof yo Allah sellin ñawɓe men e ñawɓe julɓe foof yo Allah ɓeltu dumbaɓe men e dumbaɓe julɓe foof sikki ala en garti umnude aadi mo gadodirɗen e galle o hande kam ko aljuma ganto o ene hoybi seeɗa ɗum noon jiiɗen mbaɗen jubbande no foti foof ko fati e diine men o ɗum noon o ko Ibrahima Saydou Kane joni so Allah jaɓi bismillahi rrahmani rrahimi بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضى عنا به آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم jaafoɗon ne waɗa dille seeɗa caggal ne jettiɗen Allah julɗen en elaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kofniɗen jinnaɓe seeremɓe jafniɗen dendagal bandiraɓe julɓe jogorɓe heeɗade dande meɗen sikki ala en garti e aada mo gadodirɗen ɗen so tawi korka darima eɗen mbaɗa jubbanɗe ko fate diine hikka noon en dañirani no jiɗirnoɗen ni walla no mbaɗiranoɗen hitande foof ni ko gantoji aduna noon kono kam eɗen celli machallah en ñaguima bandiraɓe noon yafuya e wasde wadde ko waɗanno ko so tawi neɗɗo ronkani so tawi ene waɗa moƴƴere walla ene waɗa hunde ene yakori hunde nde ene moƴƴi kadi yimɓeɓe ene jakori hunde nde ne moƴƴi tan ko jokka wasa dartade kono noon neɗɗo wona ko yiiɗi ko dañata koko dañi ko tan ɗumata en belama Allah noon e golle muɗum ko Allah fecci en fo eɗen beela jaafoɗon dille sukaɓe noon sikki ala en garti humnude aadi mo gadodirɗen e galle o gonɗen koye lewru korka en mbi alhamdulillahi rabbil alamina noon rawane en joɗinoma ɗo ñaguiɗen yo Allah hollu en korka garowo Allah muñani en ha holli en korka en jetti Allah hakke bawɗe meɗen en mbawa yettude Allah haqqi muɗum ene gasa won bandiraɓe meɗen e musidɓe meɗen julɓe hewɓe yinnoɓe tawtorede lewru ndu kono tawtoraka en ñaganimamaɓe Allah moƴƴere en mbi hoto nimsa mabɓe won hen gam moƴƴanedeɓe toon yo Allah watɓe yurmede muɗum e dendagal mayɓe julɓe foof sikki ala ko kalaten ko noon so tawi wonande almuɓe joom bindi en so jiiɗi yiide ko kalaten ko ɓe jahata ko deftere en wiye min haji muslim deftere wiyetede min haji muslim tongode 248 ko toon ɗum tawede ko kalten ɗo hande ko eɗen jiiɗi nayorade noon ko fate ɓuural gongal e nder lewru korka walla ɓuural gongal e horde e gueɗe kadi jiiɗade e hol korkaji kadi jiiɗaɗi ko ɗum jiɗɗen haalde hande so Allah jaaɓi joni so Allah jaaɓi alhamdulillahi rabbil alamina mbiɗen ɓuural gongal e korka tan hay sinno ni wona lewru korka tan ɓuural gongal e korka hadiseji kewɗe ene kaali ɓuural muɗum e konngol nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wi asiyamu junnatun minan naari ka junnati ahdikum min alqitali habri hadis o ko imam ahmad e nasaiyu
welede Allah woni maɓɓe. kanko nelaɗo mo sallam o wi asiyamu korka junnatun ko heɗɗawo minan naari ummorade jeengue walla mbiya ko heedawo walla wahare wonde neɗɗo korɗo o hakkude muɗum e jeengue. o wi ka junnati ahdi ko minal qitali, hono wahare woni heɗɗawo tan goto e moɗon so tawi ene yaha wolde ene jogo ko wiyete wahare, way kono ɗeɓata wade kono annama tasa ni ene waɗi nanggal, sa nangi so neɗɗo werlima gawal so yani hen gawal ngal ne hufo walla sama e leydi, so neɗɗo felli kural yani hen yanata e maɗa, ko ɗum woni heɗɗawo hakkude maɗa e ɓe kaɓataɓe. o wi horde noon, horde foti ko lewru korka, foti ko korkaji jiiɗaɗi ɗi, ɗum ene wonanma heɗɗawo hakkude maɗa e jeengue. ha hande kanko nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wi man sama yawman fi sabilillahi azza wa jalla zahzaha llahu wajhahu anin nari bi zalika alyawmi 70 kharifan. habri hadis o ko termisiyu e nasaiyu e ibnu majah e imam ahmad, yo welede Allah woni maɓɓe. o wi kanko nelaɗo sallam man sama on mo hoori yawman ñalawma fi sabilillahi e lawol Allah, foti korɗa tan ko gattal, guittanɗa Allah ñalawma tan korɗa korirɗa saabu Allah. o wi zahzahallahu wajhu, Allah rumtini yeeso on ɗon anin naari ga jeengue, walla woɗɗini yeeso on ɗon ga jeengue, bizalikal yawmi wonande on ɗon ñalawma mo hoori o 70 kharifan, sen jiiɗi mbiyen 90 hitande walla 90 ndungu. o wi so tawi neɗɗo itti ñalawma goto tan o hoora ni Allah koye lawol Allah, o hoori ñalawma goto, o hooriri sibu Allah, foti noon ko korka farilla ka, walla ko korka jiiɗa ka, walla ko korka gattal, walla ko korka ko wayno harana en 15 yawa en e ko nandi hen. o wi Allah ene woɗɗinamo yeeso makko ngo, ene woɗɗina ɗum jeengue fodde duuɓi 90 kone yarane duuɓi 90 omo woɗɗa jeengue. mbiɗen habri hadis o ko tirmisi e nasaiyu e ibnu majah e imam ahmad, woppe no yaari jum. alhamdulillahi rabbil alamina. ha hande kanko nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wi inna lissaimi inda fitrihi da'watun la turaddu. habri hadis o ko ibnu majah e hakimu o sahahu kadi ɓe cellini kadi hadis o. kanko nelaɗo sa sallam inna lissaimi, o wi ene wodani korɗo inda fitrihi saha nde o taƴata nde da'watan duwawu la turaddu, mo ruttitake, Allah ruttata duwawu makko, so ñaguima Allah tan Allah waɗananmo. so tawi an julɗo a hoori ha ɗo darata tajje ɗo ɗo nangue darata mudde ɗo, kala duwawu mo duwiɗa ɗon Allah jabanti duwawu maɗa. foti noon korɗa ko korka farilla, foti ko korka gattal, foti ko korka harana, foti ko korka 15 yawa, foti ko aɗa taƴi ñalawma tan, oɗo ñalawma kala nde ari aɗa hoora, walla hoori tan hande aɗa hoorani saabu Allah. oy so tawi a jooɗima aɗa daari humtade ɗo nangue ngue mutata ɗo, kala duwaw mo mbawɗa duwade ɗon e moƴƴere Allah jabante duwaw o. non so tawi ala ko heddi, so wona aɗa duwa tan ko moƴƴi, duwanoɗa hoorema, duwanoɗa julɓe foof. ɗum noon so tawi en jejjitani, so tawi neɗɗo are tajje korka, yo tinno o duwo ɗon duwuji moƴƴi. ene waɗi duwaw noon ɓurɗo yiɗede no duwi, wiyete ko allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afɗartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. aɗa wiya ni so tawi a are tajje, allahumma ya an Allah, laka sumtu, ko an tan korananmi, allahumma laka sumtu, ko an tan korananmi, wa bika amantu, ko an tan gonɗinmi, allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afɗartu, kala ko taƴirmi kadi koye arsugu maɗa. tamoroje ɗe ƴakkaten ɗe ko arsugu Allah, kosam ɗam jaraten ɗam koye arsugu Allah, tufam ɗam jaraten ɗam koye arsugu Allah, ndiyam jaraten ɗam koye arsugu Allah, wa ala rizqika afɗartu, koye arsugu ma tan taƴiranmi. ɗum noon jomam faghfir li, ya hafranam bi ma gaddamtu wa ma akhar, kala bakkatuji bannomi ɓennuɗi ya yaafomi haɗi laaɓa, kala bakkatuji kadi jogorumi waɗoyɗi kadi ya yaafomi ha laaɓa. korɗo so tawi ene are tajje ene yiiɗa wiya ni
allahuma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afɗartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. ene yiɗa korɗo so are tajje wiya ni ene wawi duwa duuji goɗɗi kadi ha kewi moƴƴiri o ñaago allah moƴƴere aduna e lahara foof so ñaaguima allah tan allah koko jabantomo. ɗum ko nelaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam wi ni nelaɗo haalata ko beelema fittani makko ala wa ma yanɗigu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. kala ko haali ko allah haalnimo. ɗum woni o wi inna lissaimi enda fitrihi da'watun la turaddu. korɗo ene jogui duwaw ɗo taƴata ɗo darata tajje ɗo kala ko ñaagui ɗon allah allah ruttata goppeno yaade juɗe. alhamdulillahi rabbil alamina. mbeyɗen ha hande ko kanko nelaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam haalata o wi inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu saimuna yawma alqiyamati la yadkhulu minhu ahadun gayruhum yuqalu ayna saimuna fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun gayruhum fa ida dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. habri hadis o ko boukhariyu e muslim to deftere ene wiye korka fi siyam e nisaiyu wonne kadi habri hadis o koto deftere wiyetende siyam korka. e sikki ala nelamu sallam wi inna fil jannati ayna ene to aljanna baban damal yuqalu lahu rayyanu damal ngal ngal wiyete ko rayyanu ɗum noon ngal innira o yadkhulu minhu saimuna ene naatira ngal ɗon damal aljanna horannoɓe yawmal qiyamata ñande darga so darge ari kala korannoɗo natirta aljanna ko ngal ɗon damal la yadkhulu minhu ahadun gayruhum. kala mo wona korannoɗo wawa natirde ngal ɗon damal so ari tan ruttete ko korannoɗo tan natirta ngal ɗon damal. o wi ewnago ene ewno ene wiya ayna saimuna hoto horannoɓe ɓe goni ay horannoɓe fa yaqumuna ɓe gummo la yadkhulu minhu ahadun gayruhum hay goto goɗɗo naddata e mabɓe allah ne andi allah ne laaɓa horannoɓe ɓe. so wiyama hoto horannoɓe ɓe goni horannoɓe ɓe gummo daro damal ngal uddite ɓe naata mo horatano fof wawa naddude e mabɓe. oyi fa ida dakhalu so tawi ɓe naati o holiga damal ngal udde so ɓe naati kamɓe horannoɓe haaɓe gasi damal ngal udde oyi falam yadkhul minhu ahadun hay goto goɗɗo natirta ngal ɗon damal ngal uddete hankadi ngal wonta udditede. mbiɗen habri hadis o ko boukhari e muslim e nasaiyu to deftere ene wiye siyam korka. mbiɗen damal ngal ngal wiyete ko rayyan natirta ngal tan ko horannoɓe kala mo ganduɗa oɗo o wona korannoɗo o natirta ngal ɗo damal. ɗum ko ɓural ngal lew allah hokki lewru korka ɓuri muɗum ene keewi ene keewi ene keewi ene keewi en mbawa limtidde. korka tan ni hay sinno wona korka lewru korka ndu hay soko korkaji goɗɗi ɗi ene jeeya e ɓural korka so tawi a hoori so tawi tan jiɗɗa ko sellude jogade cellal duuma e hoorde so tawi aɗa hoora tan a sellat ene usta ɓellere ene usta rafiji kewɗi ene itta ko korka tan kadi dañi ɗum. ɗum noon so tawi wonko weñi e haala he wona ɗum wonno sago men so tawi wonko feewi hen koto allah to allah ko pewɗo pewnowo yo hollu en laawol peewal rewna en heen o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ɗacco nakke jaafo ɗon yo allah hollu en ñande wonde.